Baithalang so Along MSC constituency Sir Kepta BJP atum sinang haiji pusi CM rong hangpen kaningje. Nilip constituency along pen independent candidate George Rong Pita kilik kejut CR ni armu cepaklang dun. Kardom nili karbi berta thanbang samidurmi BP non arjik tha bertang ton pen. Number 6 bitung rang thama pen kar jabdun BJP candidate Tuliram rong hangaphan Card News channel apherangke birening hi pen chihu cheput padopon. Chihu cheput ke padopon along baithalang so along MSC constituency Sir Kepen long ko an nang haijimon la pen bitung rang thama along akaprek asong pen kar jabdun ing tangkring abang hukumat luma puhayo aputang BJP candidate aphan karju padopon. Nali komosti along afrang Congress long kedo mate nali tu tadi pura pet bayang kisu si non nali against kedo kasi lasu bayang kisu pen ajok nali pan pas inda pai dengan jipur nili pan ke nang pai noji buke nili pan ke bayang kisu bangi une serat jongsi yong dung arat jongsi bikungan kangalong kedo yong dung arat jongsi nili pan nang proyek pulang nila bangi sini kita muni datum jitu tebak jitu muni datum ni pan hiu jumi nang jitu jitu muni datum ni pan nang cerap jitu jitu keba laso teng pen matha ruklong te ji bitung reng thama angkang along dara dubi pen cenglok tumpeng apen daro area la pen men miji dong kam area ji arong tin tame je opposition na bang kipine mane doni tidak artu ikan ni tumorong je dake don dawe don trokera tiemong ke dak timung orang gamra da dolo dak edon be athon da je next ko terang orang dolang dak edon tabi next terang orang dolang edon tabi next sangtieli orang dolang adon ke ave inudo apen ala ya abang ya la tume pudong piye dak ta bang mom sita da sasino rason bang ke adon tabi ala ramrong hang kumorong labang so tembol kan nang lihadat ta nang li fidang tok dun bonji bang ko bande ko so ken je pasang lepi lada ka bang ke nili ke haji ku ga nili pupe si rat si nang pe haji rat si voten pisi nang jogi nili mithang haji puji pupe rat gitu niki akhir jumi nang pi ateng te rat gitu niki ni phan nang carap nang jitu ji puke bang ateng te daga haji tala so te api nang tok dun bonji ku bang ke nona theklong lela bang suri ingko ra hini da भूत पुल की बाई इलेक्शन के सुरिंग को रखोगा मोके लासो टेक ते सुरिंग कोई आबाद के अफाई के हिली तुम सिद्धोई पुसी असेसमेंट ना पी लातुमा मोंगे पिने फारोक्री ना केबांग मोंसी लासो अफाई मोंसी थाको पुसला बांग के कनिजा तुमके रात तुमना फचिनी वेस्ट कर बियांग लोग आलुगे ते लसन काउंसिल जितु खमस्ती बांग कॉन्स्टिट्यूंसी बांग सिरके अब्दुल बासु सिरके मोबाइल बीजेपी कौन से आई नोना तेंगे राधा तुम जितु बीजेपी खान काचरा पचितो दुन जितु निके बीजेपी आलो आखिर जुमे जितु ना तेंगे लोंग सिरके बंग बंग पेंगे लोंग सिरके तलांगी Karbi Anglong Autonomous Council kali kepadopon Jia Parman a constituency tinalong ke bipon polling station along polling officer lapen presiding officer atum bar tanglo ada prangapor pen ballot box lapen kenang soda hormu hai hui pon pen amethang kitanga polling station along chipali dam tanglo Karbi Anglong Autonomous Council election vote ke jok GR ni wo signify create rocks GR ni ada ba por pen si pangcheng ponpo Nonaphong West Karbi Anglong district along constituency Sirkep pen Lak isira suri nerkep kebra phora bang pharo isira kre nerkep ana voter atum amethang avot jok tun ring tipo আচ্ছা আপোনালোকৰ কোনটো পুলিং ষ্টেচন কৈছে আমাৰ পুলিং ষ্টেচন উমৰু PS2 বিচাৰ যাবলৈ ওলাইছে আপুনি আমি যাবলৈ বৰ্তমান ওলাইছো আৰু এই বৰষুণৰ অসুবিধাৰ কাৰণে অলপ দেৰি হৈছে আৰু আমি বহুত সময় ইয়াতে ৰৈ আছো যাবলৈ ওলাই আছো এতিয়া আমি এতিয়া মেটেৰিয়েলছ লম মেটেৰিয়েলছ লোৱাৰ পিছত আমাৰ এজ পাৰ ডিৰেকশ্যন গিভেন বাই দা পুলিং ইলেকশ্যন অফিচাৰ আমি প্ৰচেছ কৰিম আৰু labangso angbong pen pinso water loxi suri sirkep kebra phora bang pharo choksira bang phokebra ke thom la pen soar lo atum avot suri nerkep kebra sirkebra bang pharo ke thomra bang chokebra isi ando klik arni joy ke joy one pen ke pachun pon unji aphan hamren baithalangso ulukunchi khanduli
Kheroni lapen jurikin neng police station atum chisik chedang ponrenti. Sarka porikhonor amar Paschim Karbi Anglongor 9টা সমষ্টি পৰে MSC এই 9টা সমষ্টি নিৰ্বাচনৰ 52টা সমষ্টি কালি আমি পঠিয়ালো 52টা সমষ্টি মেটেৰিয়েলছ কালি গৈছে যিবিলাক সমষ্টি দুৰ্গম মানে এদিনত নাপায়গে সেইখিনি আমি কালি পঠিয়াম আৰু বাকী 200টা সমষ্টি আজি পঠিয়াই আছো আজি আবেলি ভিতৰত গোটেইখিনি পাবগৈ আৰু নিৰ্বাচনৰ ফল অনায়াস হৈ যাব বুলি জানো সকলো ঠিক ঠাকে আছে তেওঁলোকে বতৰ বৰষুণে এইটো বতৰ বিশেষ সেই এফেক্ট কৰিব নাহাব ডাঙৰ বৰষুণ নাই আৰু আজি যিবোৰ গাড়ী যাব যিবোৰ জেগালৈ যাব যিবোৰ প্লেনছত আছে ৰাস্তাও ভাল আৰু যিখিনি দুৰ্গম অঞ্চল কালি পঠোৱা হৈ গৈছে টোটেল ভোটাৰ্ছ কিমান ভোটাৰ্ছ প্ৰায় 1,80,000 কিবা আছে একজেক্ট মনত নাই 1,85,000 কিবা আছে Karbi Anglong Autonomous Council kilike pachatak ke jutsi arni patumi nilip constituency along pen methang jongjung pen kar chabdun George Rongpi kilike pachatak ke jutsi arni armu chepaklangdun patumi mate wo signify crep ho arni anarlo porphai isira chitim malong pen Dokhara MEN High School pathua klam along nilip constituency angkang along pen independent candidate George Rongpi ahin pen rat amai pi padopon Isahil sumarang matadin laposi Arnam hepan hirsme tuhana itu nilidana pa hirsme sangko itu tumka tokawe rikai weapon nili bonongka me seba college itu improvement silong baki itu tahun jikina jike bukuya tu bang tahun doke tomuka tu bang tahun doke hamre tu bang tahun doke dongkamu kan tu tahun doke di itu kopi bos tahun jikina Bas tenor itu cuma kete itu matang itu tahun singgah mana je lahai apa itu tenor mana lahai lo bote lo bote itu Nilip angkang aroning kan ingkoi penta thangnat kachingthur amwawe lasi nilip cherai nangji nilip chelar nangji puake mang pensi pini neli bang so Karbi Anglong Autonomous Council klik along chepate dunang koklo jongsi nili haidet lo pulote nilip along pen kang botang nilip development block SBI laki nilip along cuan tuwek ji pusi ning jepon. Non bang BJP ya komen bang lo reng nang jip ko ma thapen BJP ya tum phan pulo ni tum phan iem nang pino che minister nang pino ni tum nang honoi ni tum nang rap noi jong si tum nang rap lo te ni tum na tum phan alliance nang dun support nang pino to tame tum BJP ki nang dun ko kegali laposi pini nili basor ki dukla ra to ke dang so party BJP ya congress esi mane tum going tum te Mungkin itu nilai parti, ko masih nilai fan kang hon kang genso jema, nilai fan ko masih jam ki pijama, itu ke redil ko support oji, tani itu ke marsu ki convert in pinggir dunde, BJP la dunde, Congress la dunde, ESC la dunde, itu nilai parti, nilai cido thoji, tapi alliance ki dunde po, itu kelong nang jia facilities, itu masa kuri, tapi itu kelong nang hui antara itu cihanggun po, nasa government aling itu alliance ki dunde fan sini po matha, athema ke nam tang opposition party ki doson na thak, nikan pe vote opposition party Kido hut itu akan luksan anda joglo, hasut kildu na joglo, non kebang journey abang ke itu lap kildu dulu, lalu si party ling alliance untuk band itu kan ke, iem nang bidang po, iem dari tu kang idlo, iem long weg nanti, iem nasi long lepote, katok kabe nilip, kiduk ke lagaratan, risoi jang service raput horsi, kaun silong dari tu dana dodam tuki, lahen itu nilip, ban itu makam matha. Patumi Karbi Anglong Autonomous Council ke pachatak ke jutsi arni nilip constituency angkang along BJP asong pen kachepate dun Pabitra Rongpi aphan ke pahaiji aphan pura Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sharma nilip along kahumridam Chukihola pathua klam along ke padopon Bharatiya Janata Party asong ahin pen rod amai pi padopon ini tum koson si cikirapo ini tum koson si kecen populo tante ni kan Pocket Congress tum kecari, napendingkan great for air tum kecari aphan, ini tum aphan, ba ini tum malong, ini tum ading pekpedan nangji. Kasi dora tum, ini tum aphan kacing hon, ini tum aphan nang ke Japon, ini tum pilperdang kacang nai, ini tum Prime Minister Narendra Modi, ji alang ke Japon.
Rat amai pialong Assam Finance Minister ahin pen kaling jepon atengke Karbi Anglong aradapan ka Charlie ahin kapaching Turji apan Difu Baithalangso Bukajan lapen Hauraghat along Humpli Science College Kimrang Ponpo Bukajan along 100 bedded hospital sisteme Kim Ponpo Lasi ke wangji Karbi Anglong Autonomous Council kiliga hud BJP apan vote pira Karbi Anglong Autonomous Council along chitoy dunon Lapen nangli tum nilip akisunga putang nilitum papleng pon pupusi Minister Dr. Sharma pen lamchak cepitekang. Pini lethota Karbi Anglong Autonomous Council MSC kili kepada ponci aparman polling officer atum metang polling station along sai kaciklem damci apan ke bartu. Pini lethot sesame polling officer atum pen metang polling station along an ke bar pang cheng thulo Hauraghat Dengau Puloni Langhin lapen akaprek a polling station along pini kedam edji apan chesik chedang pontang lo Karbi Anglong Autonomous Council kiliga lo non kibangji mate penap jong lo penap lage rosing ni phe de petroxy labang soani Karbi Anglong an kampi Karbi Anglong rat kechari Karbi Anglong rat apan ke matha bang apan ke mesen ketir klong arat apan erat ahin pening waipon po la Karbi Anglong Autonomous Council aro 26 constituency do labang so 26 constituency ang bong penda alang itu pan rat pen sijing waipon po halabang soani polling station tinalong stame presiding officer polling officer tum ans stame pini ladak Go Boys Higher Secondary School along pen pini bardang lo lase alang tum kedam mun hut stame la panso protection ji aphan bandela that district administration hi defense raikom sa ki pajir kono lase pidi yong dung adim Karbi Anglong kanalong an kido polling station lo kedam polling officer la pen presiding officer dong kedam je phan dam bom lo pen ya methang dak election officer pen ki pido na methang hormu ballot paper ballot box ason si kaprek ason na mungodun alang tum kenak sot ason na mungodun si pini dak pen pini parpon bom no camera person mongol ko family ratis rongkhat 7 news Presiding Officer Haridas ahin pen mesen pen sai ceklem damji la pen ingsamjin pen Karbi Anglong Autonomous Council kelik pacun unji pusi birta nang pachinindun Birta ke pacini pontua tengke hawar atamo non amat ke suluk sodak awe lasi non apong ke ingsamjin pen Karbi Anglong Autonomous Council kelik pacun unji pusi ongdum sai kamasai puatum pen birta pacini pon Birta bangkala pon sekang ton iglo lang ibom thakat news channel domi thakme kurbang thu